Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz maqtovlar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga Allohning salomı, Allohning rahmati, berekesi olsun. Emi, mana ajakalar Hacıdan kelgan o'zga men bilganda Hacıdan kelgan o'zga mana Hacıdan kelgan o'zga mana 40 kun bo'llak bo'lish kerak ha. Hadislerde, rivoyatlarda keladi. Hacı insandan, şol hacıga bargan insandan alımdardın sözleri var. Şol 40 kunga çeyin duası kabul deydi da. Şol dagı dele bayağı dua kıla turgan mezgillerimiz, köp dua kıla turgan eli jurtubuzga, yubilöbüzgө, bala chaqabızga dua kıla turgan mezgillerimiz. Allah Taala Kur'an'da aytadi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve atakum min kulli ma sa'altumuhu ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. İnnel insana la zalumun kaffar." Sadaqallahul azim. Biz sizler suragan nerselerden bardığın berdik. Eğer sizler Kudayдын sizlerge bergen nimetlerin esebine жетүүnü kalasaňar, anda anın esebine jete albaysıňar. Elbette insan birok mana oşol Kudayдын bergen nimetlerine nankör eken deydi da Kuday Taala Kur'anda. Naşükür eken deydi. Şükürsüz eken deydi. Çındığında Kuday Taala bizge bergen nimetlerini karasaňızlar, eň ele bir çoň nimetlerden birisi mana İslamdın 5 farzı bolgon, bir farzın akırkı mana oşol hacı farzındagın ada kılıp kelip olturabız mana oşol jaktan. Kuday Taala kabul kılgan bolsun bardygybızdan. Mana oşondoy ele siz menen bizge bergen nimetler mana hazır oturganda özüňizler aytyp atasыздар. Kança adamlar türmöde jatat, kança adamlar больницада jatat, kança adamlar tura alбай jatat, kança adamlar bir karızga belçesinden batıp mana oşondoy bir karızdan kutula alбай turgan учурлар турат. A birok siz menen bizge Kuday Taala mana oşondoy bir sınavlardı berbesden, mana oşondoy oğru sırkodan uzak kılıp, mana oşondoy bir balelerden uzak kılıp, mana oşondoy bastırıp, жүрgüzüp, süйлötüp, mana oşol alamdın çırayını körgözüp koygonuna mana oşol bul özü bir çoң nemat. Buga dagın bende uşunday bir şükür aytış gerek. Bende kança köp şükür aytsa, Kuday Taala oşondoy köböйтүрүп бере берет. Kuday Taala Kur'anda aytadi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. La in şakartum la azidannakum ve la in kafartum inna azabi laşadid." Eger şükür ayta turgan bolsoňor, men nimetlerimdi köböйтүрүp berem. Eger küfrony niýama kılsaňar, taktap aytkanda, niýemat bergen niýematlaryma şükürün bilbeseňer, anda menin azabım katуу deyt Kuday Taala Kur'anda. Çındığında biz kança şükür aytsak Kuday Taala oşonço. Muna bizge muna oşol erkindiktin, muna oşonday bir ıntımaktın, muna oşonday bir erkin zamanın kelgenine muna oşol ata-babalarыбыздын dualary, alardын şükürleri sebep bolgon. Siz menen biz dagы muna oşol Kudayдын bergen niýematlaryna köp şükür aytsak, bizge dagы köböйтүrүp berer. Bir riwayatlarda keltiret. Kündördün birinde Musa aleyhissalamga bir adam jolugup kalat da, bir adam jolugup kalıp al aytat: "Ey Allah'tın paygambары, Kuday Taala maga mana uşunday bir köp niýemat berdi. Mana uşunday köp baylyk berdi. Men baylygymdy başkara alбай kaldım" deydi. Mana uşunday köp baylyk berdi, baylygym başkara alбайтам, öte köp baylygym bar deydi. Kudayga bir dua kılın, Kuday Taala kişine baylykty ölçöp bersin, biraz azaytsın deydi. Anan Musa aleyhissalam aytat al adamga: "Sen şükürdi azayt" deydi. Azırak şükür ayt deydi. Azırak şükür ayt, şükürdi azaytsan Kuday Taala saga baylygyndy azaytat. Sen köp şükür kılat ekensin, oşon üçin Kuday Taala baylygyndy köböйтүрүп berip atat. Anan bayağı adam aytat: "Maga Kuday Taala şunday niýemat, şunday baylyk berip atsa, men kantip şükür aytpay koyom" dep, dagы şükürünü köböйтөт. Anın sarı janagının baylygy dagı köböйөт. Anan dagы bir adam jolugat, al adamdın üstünde denesinde kiyimi jok. Awretin gana kiçine bir barik menen, bir jalbırak menen awretin gana tosup algan, başka iş nersesi jok eken. Ana Musa aleyhissalamga kelet da: "Ey Musa, Allah'tın paygambары, Kudayga dua kılın. Maga Kuday Taala biraz baylyk bersin, jok degende kiçine bir kiyim kiyeyin." Anda Musa aleyhissalama aytat: "Sen Kudayga şükür ayt." Kudayga şükür aytsan Kuday Taala saga köböйтүрүп beret deydi. Anan bayağı adam aytat: "Maga Kuday Taala hiç nerse berbese, nesine şükür aytam" deydi. Hiç nersem yok bolsa, kiyimim jok bolsa, denemde bir kiyim jok bolsa, muna barikti tosup jürem özü. Kayagına şükür aytam deydi. Dese bir uçurda, oşol uçurda ele bir şamal gele jana denesindeki barikti uçurup ketet deydi. Söv şükürsüzdün esebine. Oşon üçin aytat, hadislerde keltiret: "Min sa'adatil mer an tanzura ila fawqihi fi'd-din ve an tanzura ila
tahtahu fid dunya deydi. İnsandın baktılılığı emnede dese, insandın baktılılığı dinde özünün jogorunu qarap, dünyada özünün pastı qarap şükür aytууда deydi. Dinde özünün jogorunu qaraydı. Bizdiki anın teskerisi. Oşalla hadistin başka manisinde keledi. İnsandın baktısızlığı emne dese, baktısızlığı dinde özünün pastı qaraydı dagın, dünyada özünün jogorunu qaraydı. Dinde kanti pastı qarayız. Dinde pastı qaraganyыбыз, mına palançı adam namaz okup aytат, zato men namazım var. Boldu. Ha biri Kur'an okuy albayız, aga uy albayız. Kur'an'da şar okuy albayız, aga uy albayız. Masalan, oşalle Halid ibn Walid degen sahaba olgan. Halid ibn Walid degen bul mına uşunday bir Sayfullah dep koyup, Allah'tın kılıcı degen nam algan. Ömürü gazatda soğuşta ötken. 3000 asker menen 100 000 degen askerdi jengen adam. 3000 asker menen. Şunday bir kıyın asker başı olgan. Köp jerlerdi, köp өлkөлөрдү mına ошол İslam mamleketi kılgan, gazat kılgan cihatçı çoğ sahaba olgan, uluk sahaba olgan. Bu da ömürü cihatta ötken. Ol kişi bayağı köp başka nersege boşalgan emez. Ömürü soğuşta ötken kişi. Oşol Halid ibn Walid radıyallahu anhu Kur'an'dı karavalı uylayt eken. Kur'an Allah'tın cihatı, uşul cihat amalı meni tosbogonda men seni toluk jattamakmın depçi. Birok al bilbeyt ele emez. Taptakır Kur'an'dı bilbeyt ele emez. Bilet ele kança. Birok oşol Kur'an'dı toluk jattoodan Kudaydın cihatı tosup turat meni dep uşintip Kur'an'dı karavalı uylayt eken. Bizi tosup atkan eç nerse jok tuğanlar. Oşon üçün emne bayağı palançı namaz okuyat, zato men namaz okuyatam dep şükür kılıp jüre berbeyle. Dinde özübüzden pastı karabaylı. Balkim özübüzden dinde jogorunu karasak, palançı adam Kur'an'dın bir parasını jattaptır. Yasin tabarakты tajvid menen jattaptır. Mına oşogum ne üçün men hareket kılbaymın? Nege men Kur'an'dı toluk açkanda, keçe gördüңүздөр окшойт. Ажыга баргандayam biz özübüz жактагылардан көп көрөбүz да. Баягы негирлерди карасаңыздар, кайерде карасаң Kur'an'da ачып окуп отурган болот. Ошо улук жерге Кабанын алдына барып, bir сооп 100 000 есе көбөйтүлүлсө, хадистерде келет, bir тамга Kur'an окусаң, alhamdu деп айтсаң, alhamdu да 5 тамга. 5 тамганын ар бирине 10 сооп берсе 50 сооп берилет дейт. Эми ошол 50 соогуңуз Кабанын астындачы. 500 000ге көбөйтүрүп бериле турган жер. Ошол жерде Kur'an окуй албадык да кээ бирлерибиз. Бул ачуу чындыр. Эми ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Мына ошол Kur'an'ды окуганга, Kur'an'ды үйрөнгөнгө да аракет кылышыбыз керек. Өзүбүздөн пасты карап алып шүгүр айтып жүрө бербеш керек динде. Шүгүрдү качан айтат адам? Шүгүрдү адам дүйнөдө өзүнөн пасты карап айтат. Дүйнөдө өзүнөн пасты карап шүгүр айтыш керек. Өзүнөн жогорunu карап арзу кылбастан. Паланчыдан эмнеге катта машина бар, эмнеге менде катта машина жок деп андай неме кылбаш керек. Балким өзүнөн пасты карасаңыз, сенде мындай зор болсо да бир машина бар. Паланчы адам пешком жүрөт. Sen пешком жүрсөң, паланчы адам больницада жатат. Sen больницада жатсаң, кээ бир адамда кабырда жатат. Бардык учурда карап туруп шүгүр айта турган адам табылат дүйнөдө. Ошон үчүн адам нашүкүр болбоштук үчүн эң биринчи нерсе эреже ушул экен, өзүнөн пасты карап алып дүйнөдө шүгүр айтыш керек экен. Ошондо инсан Кудайга көп шүгүр айтат, эми көп шүгүр айта турган болсо, Кудай Тааланын неаматтарыны көбөйтүрүп берет экен туугандар. Анан мына өткөнкү жыйыныбызда дагы мына ажыдан келгенден кийинки экинчи жыйыныбыз, мына ошо өткөнкү жыйыныбызда дагы айттыңыздар, кичине бир сабак уюштурайлы, кичине бир хадистерде келтирет. Хоп. Li an tagdu fata'allama baban min kitabillahi khayrun laka min an tusalliya 100 rak'a ve min ilmin şer'iyyin khayrun laka min an tusalliya 1000 rak'a. Sen de Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den bir ayet jattoo 100 rekat nafil namazdan jakşırak deydi. Bir ayet Kur'an'da jattap koysanız 100 rekat nafil namazdan jakşı. Al эми şariat iliminen, taqtab aytkanda, fiqh meselesinden mınol nerse bolot, mınol nerse bolboyt, mınol suga darat alsa bolot, mınol suga darat alsa bolboyt, kiyimdi monday жууш керек экен, namazды monday окуш керек экен, namazda mınau halatlar, mınau көрүнүштөр makruh экен, mınau amalдар namazды buzat экен деген сыяктуу fiqh amalдар бар. Мына ошол фикый илимден bir илимди үйрөнгөнүңүз 1000 рекат нафил намаздан жакшы дейт. Ошон үчүн мына ар жыйын кылганда мына bir айда bir ажыга бара турган күнгө жыйын уюштуруп атабыз иншалла, ар bir айдын 11-inde депчи. Ажыга кеткен күнүбүз мына ошол жыйында жөн эле келип, жана ашты жеп. Албетте бул чогулуп олтуруу, бири-бирибизди көрүп олтуруу. Түрктөрдө bir söz бар.
Közden irak olan köngülden de irak olur deydi. Közden uzak bolgan adam yürekten de uzak bolot deydi da. Adam közü birbirini körmey kalsa bara birbirinden uzaklaşıp kalat eken. Adam birbirini kança köp körüp dursa, adam birbirinden kança köp jolugup dursa, birbirini musulmandardın birbirine olgan ынтымагы, birbirine olgan mahabatı dagы ушундай ашып турат экен да. Бул бир айда бир кылып аткан бул жыйыныбыз дагы иншалла жакшы мусулмандардын ушу сиз менен биздин хажыда бир чоң фарзда бирге болгон, Аллах жолунда достошкон бир туугандарыбызды көрүп турганга бир себеп. Ошону менен кошо бири-бирибизге мухаббат койгонго бир себеп. Ошону менен кошо ушул жыйындарыбыз кичине болсо дагы фикый маселелерден, кичине болсо дагы бир эки арам адал маселелерини үйрөнүп кеткенге бир себепчи болсун. А эми мына азыр Карагой жайлоосуна келип отурабыз. Бул жердин дагы бир чыгып манзарасыны, чыгып бир көркүнү, чыгып бир чырайлуу жайларыны дем алып, эс алып кетели. Анан иншалла мына Араванга барып жыйындарыбыз башталган учурда мына ошол жерде иншалла эмне кылабыз? Сабактарыбызды ар ай сайын Кудай кааласа токтотпостон, аткарып токтотпостон кылып турсак, иншалла жакшы болот. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi ta'ala rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasula. Жараткан Аллах, мына ошол сенин бизге берген неаматтарыңа өзүңө гана шүгүрлөр болсун я Роббал аламин. Бизге канчалаган неаматтарды бердиң. Биз ылайык эмес элек хажы амалын бизге аткардырдың я Роббал аламин. Мына ошол хажы амалыбызды кабыл кылгын я Роббал аламин. Мына ошол хажылыкта кылган дуаларыбызды өзүң кабыл кылгын я Роббал аламин. Саилерибизди кабыл кылгын я Роббал аламин. Тавафтарыбызды кабыл кылгын я Роббал аламин. Укуфтарыбызды кабыл кылгын я Роббал аламин. Мына ошол жерде туруп элибизге, журтубузга, үй бүлөбүзгө, бала чакабызга кылган дуаларыбыздын жалпысын кабыл кылгын я Роббал аламин. Ya Rabbal Alamin, elibizge ынтымак берген. Мына дүйнө жүзүндө тынчсыздык болуп атат. Мына ошол дүйнө жүзүнө дагы өзүң тынччылыкты насип кылган ya Rabbal Alamin. Мына ошол Америка менен Ирандын ортосундагы, Палестинадагы боордош мусулман бир туугандарыбызга зулум кылып аткан еврейлерден Кудай Таала өзүң аларга жетиштүү болгон ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, мына ошол тынчсыздыктар, мына ошол бир уруштар ынтымак жолу менен, сулх жолу менен чечилүүнү өзүң насип кылган ya Rabbal Alamin. Биздин элибизге, журтубузга, Кыргызстан мамлекетибизге дагы өзүң ар кандай асмандан жерден келе турган бали апаттарды өзүң узак кылган ya Rabbal Alamin. Мамлекет башчыларыбыздан Кудай Таала мына ошол эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн кылып аткан кызматтарынан өзүң ыраазы болгон ya Rabbal Alamin. Мына ошол кызматтарын өзүң кабыл кылган ya Rabbal Alamin. Мына ошол Кыргызстан мамлекетибизди дүйнөдөгү эң жогорку, эң улуг мамлекеттердин катарына кошууну өзүң насип кылган ya Rabbal Alamin. Эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кошууну өзүң насип кылган ya Rabbal Alamin. Элибизге ынтымакчылык, биримдик насип кылган ya Rabbal Alamin. Кыргызстанда канча улут, канча уруу болсо, мына ошол улуттар, мына ошол уруулар бардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта жашоону насип кылган ya Rabbal Alamin. Сафарда жүргөн бир туугандарыбыз бар, алардын дагы сафарларын байсалдуу кылган. Мына азыр аты аталып кеткен кээ бир оорулууларыбыз бар. Башка биздин жакындарыбыз, деги эле Кыргызстандагы жалпы оорулууларды Кудай Таала ооруларына өзүң шифа бергин ya Rabbal Alamin. Мына ошол мүшкүлдөрүнөн, мына ошол ооруларынан тез арада сакайып кетүүсүн өзүң насип кылган ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin.